Hello guys, welcome back to my channel. Dia mentah kasih một benda video kum tu bang spending mah jeng. Dia mentah ngadang hitia. Dia ngada pembincang ada segmen. Dia ngada rekam hiru. Dia mentah kasih một benda share alu shop. Dia ngakak ban senjuk tu. Belum berkelek ki, syana kelek tu dekat bau nang berkubi tu dia. Dia dia gitu tentang the afternoon tu penting saya bang ta bang amun benda senju yang lawan tip kijing bam bangan klek entah sih itu gitu banyak tip sana itu banyak tip lengru namar bang benda alu shop dem nga klem ayura ime iong kilit tit peleng namar bang benda alu shop de nga ngadang krekot de ipen shed ke kenangan babang di tempat lihat di sana kau nak deng time clear now she's done mom ada play Indonesia tementah kesini kalau kesini gak bangi hapanya bam mentah bam sini senju after nang nim ini bam alu shop after alu shop ngin bam ini ujung bam lawan rak misan ngin ada tang ba the best han reka kalau nama bang ngim dan red chili rang lakbet kuntit tu ni kubi ini ujung bam lawan rak misan itu gongdeng Yau alu shop idang shed itu kata mentanya di bam na yuk ni. Niam mentanya bam na. Finally ngelay ada bam lasat ha dem after nang tu sakti nya bam sa u alu shop tam alu shop bangshan dem nam tia shipang after kitia an sak rekod te guys entah tu ada bam itu kishana ki ayu dem anak boleh kor sore mentang sho sam tia de nama lakadang mo dengan tia na shwa khandia dengan tiap shua de tala arshtem de tiap tu ngan ki nanti berkat bang kendik mau la syai don exam katar tana boy jaga tiap de tiap shuna mata de dama ki tiap dengan sama lokot sama alu shop dengan alu shop ni syanta de tiap shua katar la syai don exam tiap nama bang ada lokot kan dia dengan salah revision sebecam ni 2 hours later. Bye bye. Ngalak ketia, de ngal ketia asan bejing tu, de mas keki kumtaru bade befun perlok conga, de mentang las ading hange, de mentang alit bam ni tu alu shop pasien mana, de afternoon tu, aman boleh kau biang, ngal ada siasni.
mentang adan balik kini kiparang. Iway, tu iway. Ti kemudian tinggi mentang ini bam yo alu shop, malashet naik pabrik imeng. Mentau ni alu shop, imut penyabam. Ti mentah tu ngilai ada biabam, ngilai nak perawe agli, namar undan syurah, namar bun gibri menehangnya. Then he's also want to come in my video, so come. Then mentam kani kadika short mini vlog jongam bang spend por kumnom. Then mentah la shay ngadun exam tang mentah gaski balong bor kum tu mumut pela makeup iki preparation rangkun midang arngut ya ini ngan pela ya ciwe ngan pela makeup iki dia mentang lah prepare ke vanity jonga itu mentang ala ada prepare ke vanity jonga makeup is in process itu. So this is the complete look. He's my brother, not my sister, okay? Oh my god! Wow! Yeah, boy. वाह क्या सीन है Dito ka tamang pengguna yang kini video ngapan kuliah kono. Bye bye guys, love you, take care.